ubu tugitegura amateme meza yo kuvuga ubuto turi mu gutegura gusa amateme yo kunezeza abakristo bacu taki dufite urubanza imbere y'Imana. Igihe umaze kuri uwo musozi kirahagije kugira ngo ugere kuzo ushaka wewe nuko wiyambaza Imana. Nta mana nta buzima. Ana yababajwe igihe kirekire na Penina ariko ntago yigeze ahemukira Imana. Reka mbaza kubwire ngo igihe umaze muri izo saha urimo ileta hagarike. Urashobora kumaza imyaka irenga 10 nta ruzaro ufite. Urashobora kuba urengeje n'imyaka 20 warubatse kugeza naho umugabo aguta. Ariko reka nkubwire uyu mugoroba wizere yuko Imana igutabaye. Yaganawe TV. Mwiriwe neza abandi mwaramutse bivanye naho buri wese aherereye. Ubuntu n'amahoro biva ku Mana bibane namwe mwese abagiye kudukurikirana kuri Yaganawe TV. Yesu Kristo abagirire neza aho muri hose. Mbere ya byose, mbere yo kugira ivyo dukora, tubanze dusenge dusaba Imana kubana natwe, tunayisaba imbabazi muzo twagiye dukora ivyinshi cyane kuko turabana abantu turacumura. Ariko mbere yo kugira ko dutanga ubutumwa bwiza, katubanze dusaba Imana. Uhoraho Imana igira neza, Imana ishobora byose, Mana nyirijuru, Imana itarobanura ku butoni, uri Imana igivuga bikaba, uri Imana ijitegeka bigakomera. Turagushimiye kubw'uyu munsi mwiza uduhaye twebwe abaremwe, tugushize hejuru, gushigwe hejuru cyane, uri Imana. Mbere ya byose dusabye imbabazi ngo wabarire imitima yacu, turacumura fizikema, tugacumura mentalema, turacumura Mana. Hari igihe tureba tugacumura, twatekereza tugacumura, twavuga tugacumura, twakora tugacumura. Ariko tuje imbere yawe Mana ngo tubabarire, ubabarire imitima yacu, ubabarire imibiri, ubabarire umuntu wese Mana ugiye kunkurikirana uyu mwanya Mana. Ubane nawe Mana umugire neza, naje ugiye kuvuga ubutumwa Mana, ndasaba ngo ubane naje ushoboze tabarinje, kuko njewe ubwanje ntaco no kwishoboza ntarimwo kwemu wawe. Ngwino ubane naje Mana, ubasha gukora ibiruti byo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, kuko imbaraga zawe aho ziri zinkoreramo. Reka icubahiro gikomeze kibi cyawe none niteka ryose Mana. Turagushimiye Mana kuja umva gusenga kwacu, usaba no kwacu, ariko gutanga no kwawe. Ni mu izina ryawe tubisenze tubisaba, amen. Yesu Kristo abane namwe, ubuntu bwa Yesu ukomeze ubane namwe. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma mu gutegeka kwa 2 muri Bibiliya y'Ikirundi avuga ngo gusubira mu byagezwe, igice cya mbere umurongo wa 6. Gutegeka kwa 2 igice cya mbere umurongo wa 6. Uwiteka Imana yacu yatubwiriye i Horebu iti, igihe mumaze kuri uyu musozi kirahagije. Gusubira mu byagezwe igice cya mbere umurongo wa 6. Bibiliya avuga ngo Uwiteka Imana yacu yatubwiriye i Horebu iti, igihe mumaze kuri uyu musozi kirahagije. Dusome mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana, intumwa Yohana igice cya 5 umurongo wa 6. Intumwa Yohana igice cya 5 umurongo wa 6. Turasomye mu izina rya Yesu. Yesu amubonye aryamye, amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati, mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati, databuja, simfite umuntu unjugunya mu kidendezi, iyo amazi hindurije kiza undi antanga kumanukamo.
Yesu aramubwira ati zuka wikorera uburiri bwawe ugende. Reka turangirize mu butumwa mu gitabo cyo Kuvayo igice cya 14 umurongo wa 13. Kuvayo igice cya 13 umurongo wa 14. Turasomye mu izina rya Yesu. Kandi umwana wawe nakubaza mu gihe kizaza ati ibi ni ibiki, uzamusubize uti Uwiteka yadukuje amaboko muri Egiputa mu nzu y'uburetwa. Bene data nabashimye cyane. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana mu mwanya muto cyane. Ijambo rivuga ngo igihe umaze mu bibazo, igihe umaze kuri uwo musozi kirahagije. Igihe umaze mu bibazo kirahagije. Igihe umaze kuri uwo musozi w'ibibazo kirarangiye. Turi gusoza umwaka, twinjira mu mwaka w'ibihumbi 2025. Dusigaranye igihe kirekire kugira ngo duglotire iminsi 366. Yesu Kristo wabanye natwe no gushimirwa cyane. Uyu munsi nifuje ko tuganira cyane kuri ijambo. Ari ukurisiga muri uyu mwaka wa 2024. Ni igihe cyo kwambuka, tugiye kwambuka. Ivyakera tubisige. Niyo mpamvu nateguye iri jambo rivuga ngo igihe umaze kuri uwo musozi uriho, sinza ahantu uri, wogiye kuntegera, sinza ahantu uherereye, ariko reka nkubwire ngo igihe umaze kuri uwo musozi w'ibibazo kirarangiye. Kirarangiye. Igihe umaze muri ubwo butayu kirarangiye, kuko Yesu yabonye ko gihagije. Kirarangiye. Ikisigiye cyo kugendera kandi mu buretwa bwa Satani. Bene data, ntabwo ngiye kubabwira hejuru y'ibyiza gusa. Reka mbanza kubwire ngo igihe umaze muri ivyo saha urimo, ileta ihagarike. Igihe umaze mu buretwa bwa Satani, igihe umaze ukorera Satani, ubesha ngo kurakorera Imana kandi ukorera Satani, kirahagije. Kirahagije. Tuzatubanza tuvuge n'ibindi. Ubu haduse inyigisho gusa zo kuryosha abantu, zo kubahereza gusa imigisha n'ibindi. Abantu ntibakivuga ibibi z'abantu. Abantu ntibakivuga hejuru yo kwihana. Abakozi b'Imana dufite nibo batwishe mu mitwe. Kubera ko ntibakivuga hejuru yo kwihana, haleluya, haleluya. Reka mbabwire Yesu Kristo, Yohana yari umuvuga butumwa Yesu Kristo akundaga. Niki cyatumaga Yesu Kristo, niki cyatumye Yesu Kristo avuga ngo Yohana niwe mwigisha, niwe muvuga butumwa nkunda. Hari ijambo Yesu Kristo avuze ngo mubazawe bose n'abagore, nta uzasa, nta umeze nka Yohana umubatiza. Impamvu ni iyi, ni ukubera ko Yohana yari umuvuga butumwa Yesu yakundaga. Kubera iki? Yohana niwe muntu wicishaga bugufi agashira Yesu Kristo hejuru. Yohana yavugaga hejuru y'ibintu byo kwihana. Ariko abavuga butumwa dufite bikigi bisha abakristo mu mitwe. Bisha abakristo mu mitwe, reka nongere mbivuge gutyo. N'umugisha gusa kubabwiriza hejuru umugisha. Ntibakibwira abantu hejuru kwihana. Icyaha ndikiba mu mashengero. Nukuza gusa tukavuga ibyiza byacu, tukamanika amafoto yacu gusa ku mashengero. Ore kumanika izo Yesu Kristo yadukoreye. Ariko dufite urubanza. Abakozi b'Imana mufite urubanza rukomeye cyane. Mufite urubanza. Message bagiraho mwese. Abakristo. Ubundi tugitegura amateme meza yo kuvuga ubutu, turi mu gutegura gusa amateme yo kunezeza abakristo bacu gusa. Taki dufite urubanza imbere y'Imana. Ariko nico gihe cyo kwihana, cyo kwitunganya ngo tuve mu zakera. Ivyo birangirane n'uyu mwaka wa profete. Murangi uyu mwaka ivyo byose mwage mucamo birangirane n'uyu mwaka. Igihe mumaze kuri uwo musozi mubesha abakristo kirahagije. Igihe mumaze kuri uwo musozi mwaramazeho ibintu abakristo banyu mwabakozi b'Imana kirahagije. Iki nico gihe ngo murambike izo byose mubireke.
iki nico gihe wewe wantegera, sinzi ibyo urimo, sinzi ibyo uzukora, ariko reka nkubwire, tekereza ko Yesu Kristo yavuze ngo ndore ndaje, nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese n'ibikuri ibyo yakoze. Iki nico gihe cyo guhagarika ibyo turimo. Iki nico kirahagije ibyo twaciyemo guhera mu kwezi kwa mbere kugeza uyu munsi muri Desembre. Amezi 12 si menshi, si make. Ibyaha wayakoreyemo, ibicumuro wakoreyemo sinzi, ariko nico gihe cyo guhagarika. Wifatira inzira nyayo. Birababaje Yesu Kristo kuzakubwira ngo vimbere sinigeze nkumenya. Kandi twari tukuzi nk'umuririmbyi ukomeye cyane, twari tukuzi nk'umuvugabutumwa ukomeye cyane, twari tukuzi nk'umuntu ukomeye cyane. Reka nkubaze mwene data, uracyasenga nk'uko bikwiriye? Uracyaririmba nk'uko bikwiriye? Uracyavuga ijambo ry'Imana nk'uko bikwiriye? Twebwe turi mukura tukiga no kuvuga ku ndimi tukabyiga. Byabaye hehe? Turebe ku ntumwa za Yesu Kristo. Nijyari intumwa za Yesu Kristo zigeze ziga kuvuga ku ndimi. Ariko twebwe turi mu kugendera amajenda twiga kuvuga ku ndimi. Birababaje cyane, ariko kirahagije igihe twagendeye muri ibyo bintu. Mwene data, wowe uriko uraca mu bibazo, sinzi ibibazo uri kucamo muri uyu mwanya, ariko reka nkubwire ngo igihe umaze muri ibyo bibazo kirahagije. Igihe umaze muri ako bagusuzugura, menya yuko birangiranye n'uyu mwaka. Igihe umaze urwaye iyo ndwara, sinzi igihe uyimaranye nayo. Ndakubwiye mu izina rya Yesu Kristo, Imana twamenye, iyo ndwara irangirane n'uyu mwaka. Ibibazo mufite mu miryango yanyu sinzi uko bimeze, ariko mu izina rya Yesu Kristo dusenga, birangirane n'uyu mwaka. Birangirane n'uyu mwaka, uyu turimo. Birangirane n'iyi minsi dusigaranye. Abantu baragusuzugura, abantu baragutuka, bagufata uko utari, ariko reka nkubwire ngo igihe umaze kuri uwo musozi kirahagije. Mose yegereye Abanyisiraheli, arababwira ati mwumve mbabwire, Imana yavuze ngo igihe tumaze kuri uyu musozi w'Horebu kirahagije. Reka nkubwire, nawe igihe umaze kuri uyu musozi w'ibibazo, igihe umaze kuri uyu musozi wo gupfisha, igihe umaze ku musozi usaba umuryango warawubuze, igihe umaze kuri uyu musozi warashatse abana warabuze, kirarangiye. Iki nico gihe cyawe ngo winjire mu zawe nawe. Wanaokuzarau leo uyereye ejo wakusalimie kwa heshima. Uhereye ejo batangire kukubaha. Kini cyo cyo gusobanuka. Ibyawe bisobanuke mu izina rya Yesu. Ibyawe bisobanuke mwene data. Ibyawe bisobanuke. Igihe umaze kuri uwo musozi. Igihe umaze kuri uwo musozi. Abantu bagusuzugura. Bavuga ngo ntacu uzogeraho, ntacu uzageza wabawe, nta umuryango wawe nta uzagera, dore ko wanavukiye ahantu habi, dore ko wavukiye sinzi quartier waravukiyemo. Ariko reka nkubwire, nta muntu wavukiye ahantu wasuzugurise ka Yesu Kristo. Betelehemu ntabwo ari umugwa mwiza cyane, ariko wewe widoga ngo wavukiye ruguru, unatatizo gani? Yesu Kristo wavukiye Betelehemu, hari ahantu wasuzugurise cyane, ariko yemera oh haleluya, yemera kwavukira kugira ngo jewe nawe, kugira ngo agere kuri mission yari afite. Nico gihe bene data, nico gihe ngo izo tumaze igihe kirekire. Agasuzuguro twasuzuguye n'abanyamahanga, agasuzuguro bagusuzuguye ako kose, ingwara ufite umaranye igihe kirekire, n'uwari umaze imyaka 38
Yesu Kristo aramubwiye ati va kuri ubwo buri ikorera uburiri bwawe wigendere. Nawe uryamye sinzi ibitaro ujyanyemo aya masaha, reka kugira ngo uyu mugoroba w'uyu munsi aya masaha nyine wikorera uburiri bwawe wigendere. Wowe ufite ikibazo ushaka kugera, sinzi ikintu ushaka kugeraho, Imana ikikugezeho mu izina ryayo. Bene data, nta kindi kizatuma tugera kuzo dushaka kugeraho, ni urukundo. Urukundo ni itegeko ry'Imana. Udakunda wese ntiyabyawe n'Imana. Mbere yuko dusoza uyu mwaka, mbere yuko izawe birangiriraho, banza wiyemeze yuko muri wowe uzipantemo ikintu cy'urukundo, uziremamo ikintu cy'urukundo. Urukundo rurakenewe bene data, urukundo rurakenewe. Urukundo nibwo byose. Kandi hakenewe urukundo kurwa Yonatani na Dawidi, kugeza ahantu Yonatani yemeye gupfira Dawidi. Urwo rukundo rurakenewe. Ntibizashobokaga ukuntu umwana yumvira inshuti ye kuruta yari kumvira se. Kandi se Sawuli iyo ava ku ngoma yari kwisigira Yonatani, ariko Yonatani kubera urukundo yakundaga Dawidi, izo ntacyo zamubwiraga. Yemeye kwitanga ubwe, atanga ubugingo bwe ku bwa Dawidi, amubera misiyonere kugezaho azaneka abera misiyonere Dawidi, kazamenya izo se afite gukorera Dawidi, akaza akabimubwira. Ubwo rukundo rurakenewe. Nico gituma igihe Dawidi yari amaze kuba umwami, yavuze ati ngo nta muntu warasigaye kwa Sawuli kugira ngo mugirire neza kubw'umwana we Yonatani. Ubwo rukundo rurakenewe. Urukundo rurakenewe. Niba ushaka ko ibibi byawe byose, ibyakubabaje byose birangirana n'uyu mwaka, banza wiyemeze ko urukundo ari cyo kintu uzashira imbere. Urukundo rurakenewe mu byo dukora byose. Urukundo rurakenewe. Urukundo rurakenewe ku tuzi. Urukundo rurakenewe ku nshuti. Urukundo rurakenewe mu byo dukora byose, à l'école, à la maison et dans la communauté. Urukundo rurakenewe. Urukundo rurakenewe ahantu hose. Nene data, ntabwo ari accident kugira ngo wewe ube ukwiriho. Reka nkubwire ngo igihe umaze muri uwo musozi, ibyo umazemo byose, baragutuka kubera ubumuga wavukanye, bakagutuka kubera uko wavutse, sinzi uko usa kose, sinzi ubumuga ufite, sinzi indwara wavukanye, ariko reka nkubwire ngo uko umeze kose usa n'Imana. Imana yakubumbye ntiyishutse. Nicyo gituma nkubwira ngo igihe umaze kuri uwo musozi w'ibibazo, igihe umaze muri ibyo bibazo, igihe umaze utegereje icyo kintu, ndagusengera muri uyu mugoroba gikemuke. Mu kurangiza bene data, nabashimira cyane. Ndabashimira cyane. Ikitabwa ari igihe cyo kugenda na kandi ubumuga, ni igihe cyo guhaguruka tugakora. Nudakora ninde uzakora mu mwanya wawe? Nitudakora ninde uzakora mu mwanya wacu? Ntawe. Senga bigira ubuzima kugira ngo urekane n'ivyo urimo, kugira ngo ugere kuzo ushaka wewe, nuko wiyambaza Imana. Nta mana nta buzima. Nta mana nta buzima. Nta mana nta buzima. Dutegerezwa gushira Imana mu zacu. Ana yababajwe igihe kirekire na Penina, ariko ntabwo yigeze ahemukira Imana. Ntabwo yigeze ahemukira Imana. Yakomeje asenga kugeza igihe Imana yamuhaye umwana ari we Samweli. Nawe wicika intege. Urashobora kumaza imyaka irenga 10
nta ruzaru ufite, urashobora kuba urengeje n'imyaka 20 warubatse kugeza naho umugabo aguta, ariko reka nkubwire uyu mugoroba wizere yuko Imana igutabaye. Hari inzu gikeneye kugira ngo akazi kawe gatungane. Ndagusengera muri uyu mugoroba w'uyu munsi biboneke mu izina rya Yesu, kugira ngo ako gasuzuguro bagusuzugura, ako gasuzuguro bagusuzugura karangire. Nimba ari daimoni ya mbere dutegerezwa gusengera mu miryango yacu, nimba ari daimoni ya mbere utegerezwa gusengera wewe ubwawe, ni daimoni y'ubukene. Ubukene buzabutuma no mu muryango uri bakwambura icyubahiro. Ubukene bugatuma inshuti zikwanga. Ariko reka nkubwire, igihe umaze kuri uwo musozi w'ubukene, muri uwo musozi, igihe umaze muri ibyo bibazo z'ubukene, igihe umaze kuri uwo musozi wo kubura minerivare, igihe umaze kuri uwo musozi wo kubura icyo ushaka cyose, kirarangiye. Iki ni igihe cyawe, iki ni igihe cyawe nawe ngo wongere utwenge. Iki ni igihe cyawe ngo wongere useke. Iki ni igihe cyawe kugira ngo abantu bose bakubahire, barya bagutwengaga, barya bagusuzuguraga. Iki ni cyo gihe Imana igukuraho ku gasuzuguro, Imana igukuraho ku gasuzuguro. Igihe umaze kuri uwo musozi kirahagije. Reka dusenge dushima Imana. Dushima Imana kandi dusenga tuvuga ngo igihe dusezera ibibazo twari turimo, dusengera ibyago twahuye navyo. Mana data wa twese uri mu ijuru, Imana izagiye mu buturo bw'ijuru. Mana ababadukurikirana bose, Mana ababadukurikirana bose, Mana ufite ibibazo, sinzi situation umuntu wari wese arimo, ariko ndasabye ndamusengeye mu izina ryawe, kuko waduhaye ubutware n'ubutegetsi kuva umunsi Adamu yakoze icyaha. Waduhaye imbaraga zo kuvuga ngo twirukana abadayimoni mu izina ryawe. Mana we, sengeye umuntu wese uri mu bibazo bitandukanye, umuntu wese ufite ibibazo ibyo ari byo byose, sinzi igihe amaze kuri uwo musozi w'ibibazo. Mana uyu mugoroba urangirane n'izo bibazo, utabara abantu. Mana ugenderera abantu bose batuye muri iki gisagara, batuye muri iki gihugu. Mana umuntu wese umaze igihe kirekire muri ibi ibibazo, umaze igihe kirekire mu butayu bwo kugwaza, mu butayu bwo gupfisha, mu butayu bwo gukena, ubutayu bwari bwo bwose, Mana umwibuke. Mana umutabare, umugirire neza, umwibuke, umugasanire, umuhereze umugisha. Mana wanaumuzarau leo, kesho wamusalimie kwa heshima. Iki ni igihe cyawe uri wese. Mana we turagukeneye, ugendane natwe uyu mwaka, iyi minsi isigaye dusoza umwaka, tuyisoze amahoro. Umwaka wa 2025 uzatubera umwaka w'amatano y'ubukena. Uyu mwaka washobora kuba waradukuyeho ibyacu byose, ariko urangirane ibibazo by'uyu mwaka, birangirane n'uyu mwaka. Turagushimiye Mana kukomeje kubana natwe, usabane kwacu ariko gutangana kwawe, ni mu izina ryawe tubisenze tubisaba, amen. Mwarahezagiwe, mukomeze mubane natwe, mukora sabone, partage na commentaire kuri Yaga Nawe TV, kugira ngo tuzahore dusangira ibyiza byose. Murakoze, Imana ibane namwe, amen. Hamwe na Yaga Nawe TV, ubwenge ni wo mutima, ubwenge ni wo